ljudsko stvaralaštvo u smislu ljudske snage i potencijala. To je jedno, da li smo došli dotle, ali sigurno da ka tome idemo. Drugo, čovjek je u centru pažnje i kada je reč o religiji uopšte, ali kada je reč o hrišćanstvu par excellence. Ali koji čovjek? Da li čovjek kao individua, taj humanistički čovjek, dakle čovjek koji je samac i usamljenik i koji čitav svet posmatra sa aspekta upotrebljivosti njegove i interesa. Nešto ima smisla ako je korisno, ali korisno za praktičnu upotrebu. To je svet u kojem živimo. Ili je to čovjek koji je ličnost, a to znači čovjek koji ne zamisli bez zajednice. Naravno da, a to je opet jedan od plodova tog humanizma, naravno da danas formalno govoreći postoje zajednice. Ali da li su te zajednice organizovane na principima, kako je već spomenuti Dostojevski govorio, svete mržnje. Dakle, udružuje se na osnovu netrpeljivosti prema drugome, da bi se odbranio. Danas i države organizuju tako. Ja neću sad da navodim primere, što se kaže, ali prepoznajem i na našim prostorima da jedna skupina, jedna grupa, čak jedan narod postaje kompaktniji zato što ima netrpeljivost prema drugom narodu. Naravno, taj interes koji je netrpeljivost, da ne upotrebim težu reč, je interes individua. Na tim temeljima se ne može graditi zajednica. Ta zajednica postoji dok postoji netrpeljivost. Ili može, recimo, u političkom smislu te reći da se najbolje to razume. Vi imate partije koje se udružuju, to jest ljudi se udružuju partije da bi se borili protiv drugih partija. I tu je sad višestruki interes, gde postoji interes individua. Ja ulazim u jednu partiju, udružujem se sa drugima, zato što boreći se protiv onih trećih, ja mogu da ostvarim svoj cilj. Da li to može istinski da povezuje ljude? Pa naravno da ne može. To vidimo i u praksi, koliko se partije formiraju, raspadaju, koliko pojedinac menja partije. Maupassant ima onu knjigu Samac, priču. Dakle, moderni čovjek je usamljenik. To je humanistički produkt. Produkt humanizma zapravo. Ali u centru pažnje, u centru evanđelja, u centru hrišćanstva je čovjek. Međutim, koji čovjek? Da li čovjek koji je samo trbuh, materijalno biće, ili čovjek koji je ličnost? Čovjek koji je biće zajednice. Danas imate uređene gradove, na svu sreću Ljubljana je, hvala Bogu, humana. Eto vidite, humanistički human. Ali imate velike gradove gde imate one zgrade, pa imate red betona, red mesa, red betona, red mesa. Niko nikog ne poznaje. Dakle, ljudi su se pretvorili u meso. Prema tome, čovek koji ima svoj početak, ali i večnu perspektivu, koja nije moguća bez drugog. Ovaj čovek humanizma i renesanse muku i tragediju pakla već sada i ovdje osjeća upravo zato što je usamljenik. I sledeće, ne znam koje je po redu, ja vidim ipak najveću odgovornost nas ljudi koji smo u crkvi zbog te situacije. I istorijski posmatrano, već sam se dotakao nečega, ali i u moderna vremena.
ko više zna ima veću odgovornost. Šta mi to svedočimo, šta propovedamo? I da sad, što kaže veću reč koja i mene samoga osuđuje. Sveti Ivan Zlatousti, kad su ga pitali da li treba ukrašavati hram ili pomoći ljudima koji imaju potrebu, rekao je, niko nikada nije bio osuđen što nije ukrasio hram. Pred Bogom osuđen. Ali je bio i bit će ukoliko nije prepoznao potrebu i muku bližnjeg. Ponavljam, i samoga sebe sada na neki način stavljam na lomaču, da se potrebim tu reč. Koliko smo mi svesni u crkvi, koliko mi to živimo, da smo stvoreni za večnost i da je sve drugo, osim konkretnog čoveka, manje važno. Ne da nije važno. Sve je važno, naravno, civilizacija za koju Špengler kaže da će biti na vrhuncu je važna i neslučena dela tehnike i nauke i umetnosti. Na grčkom se umetnost kaže tehnik, ali ne može umetnost da bude tehnologija, da bude znanje koje je korisno čovjeku. Umetnost mora da otvara upravo tu metafizičku perspektivu, da odgovara na tu najdublju glad čoveka. Bliskost, vrlo je bliska umetnost sa verom, to jeste vera. Prema tome mi snosimo tu veliku odgovornost i na kraju krajeva ponekad je potrebno da čovek upadne u veliku krizu. Nema tog čoveka koji, ako odgovorno posmatra svet u kojem živi, osluškuje šapat, unutarnji glas svih tokova i procesa koji postoje u modernom čovečanstvu, da nije svestan da je čovečanstvo, da je ljudski rod u velikoj, dubokoj krizi. I na polju nauke, i na polju filosofije, i na polju umetnosti, i na polju, evo, pomenuo sam politiku, upravo zato što je napustio očev dom. Ali ovde nije reč, pravim paralelu sa pričom o bludnom sinu, ali nije reč o sinu mlađem koji je otišao, napustio očev dom, uzeo to što mu je otac dao u nasledđe i sve to potrošio. Nego je reč o starijem bratu. Mi smo taj stariji brat koji je ostao u očevom domu. Da li mi pokazujemo razumevanje za taj otuđeni svet, za otuđenog čoveka udaljenog od očevog doma? Ili smo puni prezira, puni samodopadljivosti i samodovoljnosti, kao što je bio taj sin stariji u priči o bludnom sinu. Crkva, rekli smo, je telo Hristovo koje je otvoreno, koje u svakoj kulturi se inkulturira. Zamislite vi sada, kad je Hristos došao u ona vremena, u Rimskoj imperiji, u tom jevrejskom narodu kakav je bio. Ali on govori, on se prilagođava svojim slušalcima. On govori jezikom svoga slušalca, kogod da je on. Kad se obraća pastirima, on govori, koristi sliku stada, ovca, vuk i tako dalje. Kad govori poljoprivrednicima, ili onda on govori o semenu, o lozi, kad govori ribarima, koristi njihov jezik. A onda posle apostol Pavle, koji je bio vrlo učen u predanju jevrejskom, ali vrlo učen i u antičkoj filosofiji, on na jedan način govori Jevrejima jednim jezikom, na drugi način govori Grcima, na treći način govori onima koji su u Rimu. Ali kaže, svima sam bio sve. Znači, on izlazi iz sebe. On nije, tako da kažemo, konzervativan. Nije on ni liberalan u smislu da menja istinu. Njegova istina je Hristos. Ali svaki put on govori
drugim umetničkim delom, on je stvaralac svaki put. On svaki put govori jezikom druge kulture, a sve sa ciljem da posvedoči onoga zbog koga je postao to što je postao, to je da posvedoči Hrista. Ovo sve govorim, iako možda nije eksplicitno povezano sa temom, da bih rekao koliko smo mi odgovorni. A mi svi, i priznajem i sebe, hvatam bezbroj puta u tome, više koristimo kritički jezik, kritizerski jezik, nego li jezik ljubavi. A da ne govorimo o tome da smo čuli da je taj takav, lupam sad, evo uzet ću primjera radi, često mi ljudi iz crkve, na primjer, kritikujemo recimo Marksa ili recimo Freuda, a nismo videli ni korice jedne njihove knjige. Dakle, ne možeš nešto kritikovati ako nešto ne poznaješ. A kad bi upoznao, možda bi ti se onda otvorio i put i prostor kojim ti možeš posvjedočiti lepotu. Ako posvjedočiš ljubav. U ljubavi nema ništa osim savršene lepote. A tamo, uzet ću primjer svetitelja, koji je upoznao nekada, sreo nekada nekog duhovnog čovjeka, svetog čovjeka. Znači, to može biti i ekstremno obrazovan, ali jedan običan čovjek. I nemojte zameriti što ću reći u prvom licu množine, to mi ne služi na čast, nego opet samo je jedna veća odgovornost. Ali vi kad sretnete jednog svetog čovjeka, vi vidite takvog lepotana da vam, kao da kažem, ali lepotu koja vas oslobađa, koja vam pruža pokoj, daruje mir. Lepota koja nije zavodljiva, nego koja zavodljiva lepota vas porobljava. Ne, lepota koja vas potpuno oslobađa. Zašto? Zato što su to ljudi koji su svoj život pretvorili u ljubav. I ne žele ništa svoje, niti samoga sebe, zbog drugih. Istina je, da zaključim tu, da je moderni svet, ali da kažemo moderna Evropa, jer mi kad govorimo o modernoj kulturi, mislimo pre svega na zapadnu kulturu, a to je kultura koja je ponikla u Evropi, koja je hrišćanska, na hrišćanskim temeljima. Mi zaista prepoznajemo jedno veliko otuđenje od autentičnih izvora i semena prave umetnosti i pravoga stvaralaštva. Prepoznajemo, međutim, s druge strane, i u obrnutoj perspektivi u toj estetici zla, da upotrebimo krajnju moguću kategoriju, zapravo vapaj za estetikom lepote, za lepotom. Kao što kad imate nekog samoubicu, to je često zapravo vapaj za životom, ali čovjek potpuno izgubljen. I što kaže, nema čoveka da mu pruži ruku, da ga podigne. Tako da je veliki zadatak pred svima nama, svako po svojoj meri treba da se trudi na mestu na kojem se nalazi, da bude istinski pravi umetnik, umetnik ljubavi. To je zapravo umetnost i stvaralaštvo na koje smo pozvani i na tom polju smo svi umetnici. Da se trudimo da budemo umetnici ljubavi i onda će verovatno biti i manje ne samo estetike zla, nego i manje zla u svetu uopšte. Še kakšno vprašanje? Granica, linija dobra i zla, kako kaže Solženicin, prolazi kroz središte ljudskog bića, kroz njegovo srce. Tu se biju bitke. Nisu bitke između zaraćenih strana, nego tu se biju bitke. Zamislite jednog Gandija. On je uspeo da pokori Englesku. Bez jednog ispaljenog metka. Pritom nije ni hrišćanin, nego
ako govorimo i razlika između, da kažemo, budizma i hrišćanstva je, i uopšte hinduizma je u tome što je hrišćanstvo aktivističko, za razliku od istočnjačkih religija koje proističu iz hinduizma, koje su pasivne, ali on je uspeo, možemo slobodno reći, ljubavno. To je fenomen svojevrsni, to je čudo, što kaže, ne znam koje je 7., 8., 9. svetsko čudo. A lahko kakšno vprašanje, ki ni ravno o tej temi, ampak nas seveda zanima, ker ste vi v tem trenutku tukaj. Namreč ta politična situacija znotraj pravoslavne cerkve, bizantinska, torej Bizant, Starigrad, Moskva, Ukrajina, a nam lahko v nekaj besedah poveste vaše stališče o tem? To je kompleksna tema, za nas je u ovom trenutku bolna, ali imamo nadu da će se prevazići problem i u krajnjoj liniji svaka kriza je istovremeno i blagoslov. Svaka kriza je trenutak preispitivanja. Svaka kriza je šansa, kako govore moderni psiholozi, i jedan od naših velikih psihijatara koji su pokojio, kriza je šansa. I ovu krizu ja vidim kao šansu za pročišćenje, za katarzu i za uspostavljanje boljeg, ispravnijeg jedinstva i autentičnijeg svedočenja pravoslavlja u modernom svetu. Što se tiče praktične strane ovog pitanja, ja ne bih i davao neke velike ocene. Mislim da nije dobro što je Carigradska patrijaršija na ovaj način na koji sada čini počela da rešava problem autokefalije u Ukrajinskoj crkvi. Sam, naravno, nisam ni za ni protiv, nego smatram da autokefalije kao takve su jedan prirodni proces koji dolazi do svog rezultata u datom momentu, onda kada je to najbolje moguće za konkretan narod na određenom prostoru i u određenom vremenu. Mislim, dakle, da Vaseljenska patrijaršija nije upotrebila dobar način. Imao sam priliku da budem prisutan u razgovoru našeg patrijarha sa Vaseljenskim patrijarhom i otišao sam upravo sa ovim utiskom koji vam sada iznosim, ali naravno ne mogu da govorim o detaljima. S druge strane, život crkve uvek kroz istoriju je bio isprepletan sa politikom. Makoliko mi u crkvi znali da su politike prolazne, da politika ima svoje uporište u sili i u moći i da zapravo nema nikakve veze sa onim što u izvornom smislu te reči znači